aguma ahagaze kubera kugira ngo barengana ucubona imodoka nari nsimbiye kugira gatoyi hariho akadokima nibagina ngiye kura dans quelques minutes nzoba ndabushikiye inyuma y'iminota mikeyi na ego sawa amafaranga y'ishuri urazi nakubwiye urabyibuka baricakwirukana n'ubu uricataha mugabo basi nakubwiye no David none aha muhira hari ikintu ubuze none we nakubariye ubanze wemere tujye hariya hama duheze madame nta mbe ni hano sawa nk'ubu rero nkubatawuhari wemeye tukagenda gatoyi tukaryama kuryama gusa urabibona no kuryama nta ngorane utuntu dukeyi gusa inoti nshaka guhereza ejo tugenda wige akantu kose utodushaka aho yanyige nze nakubwira uturana urabona nawe ndi mu mufisi uzoguma wemeye none oya sinemeye mu busanzwe nkemera ubuzima bwanjye buzaba bupfuye nabi urumva jewe nanga ibintu bipfuye nabi jewe ndaguhaye byose nzoba ndaguhaye hagera madame gusa ucubwira ibanga kubera madame ntabyo nemeje nkeneye kubanda wowe ntiwemere egera akakwegera inyuma nyegera nakubwire kubera umubyeyi wanjye n'umubyeyi akuretse ukaza ko nkakurera ubu rero uraje kungara ko atanga kumbarira ngo kandi nagiye mfise byinshi byo gukora jewe ubyumva ingo ndakwereka ahantu uza gutora minerivare ingo tugerera kwere emera ndakwereka ahantu utora minerivare oya sinemera nakubwiye ko ubuzima bwanjye buzabwononekara reka ndakwereke inda yose jewe ntanda ndagutera ndazi ibiharuro nkoresha mbonye igiharuro kinda kije shira hariya ibyo sibyo sindabyemera nta kuvuga ngo byemere oya aha ibyo bintu nabyaze nemera madamu wawe akabyumva aranyirukana umviriza icero baratagenda je nawe duca twibanira majana abiri ndagushirirako 500 umva majana iti mundi mwanya wewe nyamba ukeneye kwiga unkurikire tiyumvire tugendera ndakwereka muza gutora ndagaruka tubabone wowe uzosigana urandondera wowe uzoguma iki nguko uko nyene ubwo utahugo rero no kumubwira ko kure mu rugo iwanje ojiro uzondondera amashure subire ruguru nkora iki sinibagiye ko nibitwara no kwemera byo cyangwa kwisita infection no gutwara n'inda nifuje ndibaza ko konje amasari karanjana hariho gishasha wa wimbi nta kundi ngo ndakubwire gato nuriza ndakubaza abyemera madamu wawe akabimenya bigenda jewe madame nabyamenya si abimenye naho jewe ndakwereka wowe nta suite jewe byose niriteguye kwikora umutwaro wawe cyo kindi ubwo mumenya ko mwanya kuragenda jewe nzokurihira secondaire ndakurihira imanite research byose na mwana si wanje nawe ari ngora wowe ushaka ko ngo bagize ntacyo kana umugabo wundi muntu oya tugende ngo baraza kubibona nta ngora ntugire ubwoba wewe rero baraza kubibona none sinja ya makara yahetse none umugabo nabona jemi no misi habavye haba bagu nazo navyo biguye baravuga bibazo bigwira abagabo hageze naho bigwira abagore n'umwana amata bibero aya none wewe uri ngaha byose uza ubwira umugore iki n'iki uri iki mu rugo ndumugabo ne nubisa n'umugabo ara uri he abuze madame kura makara kuri iki ibyo ntibibaho nayo kuri rabo bifashe ibyo ninabigufasha nzoba ntunze umugabo cyangwa nzoba ntunze imbere rero umugabo sindi umugabo wawe
Nanyubahwa n'umugabo. Ndakubaha mugabo ukora inshingano zawe nanjye nkora izanjye. Umugore se wakora ibintu byo mu rugo. Ijambo ngo rwaje amahera mfise. Nushaka kugira ijambo gute natatu maze mu rugo. Oya madame. Ibyo ntibikunda. Oya vuga prepare ndavuga ati aba bana baje byo gutumviza iby'iwanjye nawe tuguheza. Kimwe ukaba wumva udashobora kuriheza. Jewe ntiwanzanye ngo nze kugorerwa ngaho iwawe. Madame bro urumufasha. Mbonye kandi ndeje ndagufashe kandi atari byo ndagenda nundondere negezwa gusanga watetse. Ntacyo. Ngira wangejeje ndagufashe. Oya agenda kwihangejeje mbonye uburyo wajanye. Nta buryo ufise rero. Oya. Bivuze ngo wiki amahera ntore ndaguha. Wirirwa ngaha wageretse kuguru kukundi. Madame ari hariya ari kurondera aranzanira. Sinajya ngaho iwawe gusiba namba w'umuri wo kunkinisha naho bimbwiye fata inzira nigiye umwanya ko yarondera ndagiye kandi ntegerezwa ko nsanga umwana wamuguriye amata n'ayo makara bayabuze gukura ingaho uraza no gutera reka nigiye nibaze ko nsanga wabikoze byose umugabo atagira amahera bacabura n'ijambo mu usanga umugenzi afitiye amahera ibaze umunyu hamwe ngarungenza ngo ibintu biba bukuru cyabwire neza icyaba nje ndagutunze nje ndagutunze amakuru nahawe numvise ko ari wowe wishe ababyeyi bawe kubera ko watatse umunyu nk'uyu n'uwinka ubundi mwari kumwe nini utange kuvuga ngo ndumva wabonye ntumva mama umunyu wugurutse ugacubona ko inusu y'umuceri woteka mu kiro cy'umunyu icyayi abana ubaha icyayi kitagira isukari ubu nta munsi rero washatse kubaha umunyu unyikira abana baca babyigura kumva mpaye umunyu ibyo gusina ibintu ndakubita ikofi urasubira hariya nta bintu byo kunyishyura abana byemewe ushaka kuganira ushaka kuganira oya tena arambiwe n'umukobwa ndamusubiza hariya mu gitondo umwana nk'uyu atari umwana wawe wabyaye mu nzu y'iwawe akaguma ajya iyo abacewe iyo agenda gutunze no kuhara wahuye na mama kiongozi iyo abacewe urakanga icyo wagenda gatunga ndakubwira ibisi usanga iyo muri kuramesurira ibyawe senda gusigaye ushaka kwishyura abana urabona aho nyengera kuba gucira iyo abacewe ngira nawe bakuriye mu rugo iyo abacewe ndarisubiyemo unamusigaye kurara Papa muzu. Shiri amasara anjanye gutwara umwana kuri vaccine ngenda mutwe kuri vaccine. utwara iki Muzu. wowe urabyaye boro ushyira ngaho ngo ni umwana byari mushiga mu nzu narihenze kugutwara wewe sha genda ufate ijya boro nyine ijya ndamwema baje mu Burundi shaki utumenya ko baje urabona ibira abana muri karitsiye baje iboro tiganye n'ijya boro waruje kwaki Sindi shafu mama yaramanze n'umwana kuri vaccine. narihenze gutwara mu rugo bwoko ko ye Erega umwana none tumushira. ubyari binyamwema None ni byamokora bizanyemo. Ijyabe kiragazanye sinda kudarwa bwoko bubi ngo nubwo mwagiye sha bambarira havuga ngo jya ngo ndabakuru sha Ariko shimwe
ndagiye acuma kiriya ukatagure uteke cyangwa ujyane uteke uhengere urateka kiriya kinyamwene twaba turabyara basakure memba ni ingurube yutuye ngaruke namusanga ngaho turahura je nawe neka mana yanje cyangwa utabibara cyangwa ujya gutanga muyaga igisa namubonye ko si cyo wabonye sha sukiyo ntacyo nzomumako none karacinganye none abanyamwema sabana nk'abari ho abavukana ubumuga sabana nk'abari mana yanje ariko turakwiye gufata neza abantu ko baba bari kose naho yoba ikimuga naho yoba umunyamwema nk'uko bamwita cyangwa ibyo byamoko byo biracyahari mwana nk'ubundi kuko n'ubyaye ikimuga n'ubyaye umuntu ababyaye umwana byo igomumako ntazomdundi umwana wanjye azomumako